Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesini kilong. Yo kabalang Catholic saprangut kiling dok soblai bethamai. Boy top kadong musa Meghalaya Games natura Shillong. Pinskem ke FKJGP kinongkit kam bethamai jong ke North Khasi Hills District Unit. Bat penhak perdana ke Shiparlok ya ke open to all knockout football tournament. Bat mintangin pa syagi Khubor bakam banyak. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo jong ke Jylla nyamba Catholic Shillong Archdiocese haka khat pratrik KYLLALYNKOT ulapin kentang prangut ki Lingdo sok blay bethamai haying meniba ke Maria nongirap ki Kristan halai mkra. Ki kerteng jong kini ki Lingdo sok blay ki belapin kentang mentah kesngi kilong Reverend Padar Bhakupar Shadap bat Reverend Padar Teiborlang Malnyang nakaseng reuniam CMF Reverend Padar Shanborlang Mauri nakaseng reuniam CSC bat u Reverend Padar David Nongrum nakaseng reuniam MSFS sangut ki weipat ki bakentup yo Reverend Padar Ivansius Rembai Reverend Padar Teboklang Kharbani Reverend Padar Primester Alvin Yauram bat u Reverend Padar Theophilus N Bani Masar kidai kilingdo sok blay jong ke Jylla nyamba Shillong. Kaying meniba kaladap semam di kibahing sem bat kipat riunget jong kabalang kibelawan ban mani blay bat ban duai kerpang na kebenta kini kilingdo sok blay bethamai. Hakas neng ke kraw hakini kejingle niam besyongkun Most Reverend Archbishop Victor ulapin ken mau bau blay ulakot kerpang ipi ban long ki atiar jong u ban tre hapadeng kipat ben riu ban bekrat ya kejingdom bat ban pen priang ya ke Khubor jong ke jing syai bat ke jing sebun jing it jong blay. Ulingdo ulong atiar ban wanra ya blay syajan ukun ben riu. Ulong hakini kilingdo sok blay ban tre borbor ringkat bat u bishop unong elam jong pi. Ben priang ye ke jing it jong blay lingba ke sakrament jong ke jing isnei lingba ke jing ma pop. Ke jing le niam kilalong ki bishop men sim haba ki lingdo sok blay bethamai kila piam da ke jing it way pat kum kedak ban pedang kemen ha ke ken hon jong ki. Pangyap Shillong Marcos ari way kanar kum ta ter lingba ke farshi ki babon u jisu la kedau kum no kiling do ki de banwat ye kinong pop ban pai shu blay ban dup kala ke bomnot u jisu la pen Khubor i karanut ban ma ki pop lai do ki ya mun sim ba khot gospel yohanes at pho khat khandai do at phulai kiling do jong ka balang ka thalik ki pendap ye kane ke kamram ba kentang haka sakamen jong ka jing ma pop kane ka snam arajar pusan di ka snam jong reconciliation jing kelabam not ilang do baro de ban treshi tom ne usnam balong atia pan pen pai ki breu shau blay masau lang do duai na kabanta ki kun ki hajar kumbau jisu la duai na kabanta Simon Petrus Lukas harfar at life welo life ar habaro kiling do de ban duai na kabanta ki pai ba ki padon kam jisu la duai na mtabaro kinong bot chungu gospel yo yohanes khat nhiều Basan, ulang daw iye ya ka jing khot chung blay, but uyai wat ikiwe ki Samla, ban long ling do, ban peteng ke kam jong ka balang, kumbau jisu khot mentakasi, ikarangot, ban peteng ke kam chung u. Hang ni asla prate, kum chiro ling do be long ki atia ban khot ikna Samla ki babha, ban long inong bot, ha ka kabris awan jong utrai. Kaban riu, ulang do ulong ngoyalap ya kaktin makahima jong blay. Ngitip syai ko kumba kraw tu kadu jong jisu, syua ban kiu syapaneng. Wang kilet na markata, syakajay ban riu baro, yalap ikahima jong blay. Gospel jong matiu arpo pra kakandai tu arpo. Na markata kiling do kenam de ban kelet, ya kani kakam ba kraw tam ban yalap, ya kahima jong blay. Kaban nyaw, ulang do open tengen open air ngiu usngau lam ye basyam cenjar hang ni sla pertai kum jisu long hakadu kan thai kong wat yam kum churu ulang do un tengen ni basong si bat ke badon kam jing e badon ka jing e kum jisu ba julet jingo ye ki sam kum churu ulang do usak syam
ya kapor balik cengo ya kirut khot hagat num ying jongki bara Jisu pendu ya kabor jong umpaman uleng doru unweng no ya kajing snew harukam apreng jongki priu kamot unia le persya ya kajing ya pat ya pra kajing ya syun ya isi kawat katama long ki atia jong kajing kerku bajing duai jing pentingan yikiwe kaba pra uleng do un pelek por ki jing duai hu Jisu la jiet ikileng do bandon batu gospel jung Markus lai khat sao kajing khot ban kong di bandon por banduai berbor kum jero kileng do di bandoi banduai berbor nang ban mi sibon kajing yo jengker khun au try bakhnai uleng do ulong ksiang no ya saitlem ya uleng do la thung ban long unong mi khamat kibriyo khamat chung play Baterwai kacing ai be kacing knya nakabenta ki pop shiti shki bruj san iway naka ni katao untuai berbor nakabenta ki Pakistan hapo kacing suma sukher chung u kabashipo uleng do ulong no hikai unong sneng unong krau Jisu long hausiman Petrus ban psa ban charai yakilang brot Yohanes at fuwe khatsan du khat kendai kata kamot uleng do on sai ki Pakistan leng baka ktin ublei bat kayu khares pakhuat bat ki wei pat ki sakrament ru kum chu ka bakhan wei uleng do on petengan man lau Kristan hau kris uleng do ulong kom ukpa papsa Stephen Kong jong Petrus jong Paulus sek Thessalonika ad nyau do khat ar bat sumar ban sneng ban krau ban maham ki Pakistan Kenang bakin yo terwahaki yau Jisu klam jing topria klam dru todang ba klam jing SDAA ru makata di kamram ju kileng do kabakanar uleng do abri balong ubaru play ha kamariak sti kabalong ka kemi chung play ka kemi chung ka balang kini katukan ni ki kam ke bakama khamat jong pileng do bi le ekani Pisayo kacikar kun oplay. Ngit why ya pi by assemble IT iki kun shi oplay. It why na kamenta kilong do chingi baro batrek achri chingi. Bakin treasure ham na kamenta kaborom chung oplay bat kaborom chung kabalang. Eni ro yo Jisu Christ. Kadong Musa jong 6 Meghalaya Games kalapoi natura sa Shillong ha ka khat pratrik KYLLALYNKOT arjar arpusan. Haga jingya lenti jangka syaduk juwai ban sedang ye kelumpung ile akai behet tam haga Jylla haka arpuai terik KYLLALYNKOT arjar arpusan. Ye kini kedong Musa jangka Meghalaya Games lawan ra natura do DSP Walsa Momin second gold medalist Meghalaya Games arjar arpusaw shooting bat layat keleng saudong jangka nong ba tura hadu bandepoi nong ba Shillong haka khat pra terik KYLLALYNKOT arjar arpusan. Ya kadong Musa nonong ba Shillong syaduk juwai enra do okit lang simli Meghalaya Police kanyat keleng-keleng kanong ba Shillong haduk bandapoi nong ba juwai haka arpau terik KYLLALYNKOT ka jaka ban penlong ya ke Meghalaya Games kaban play haka arpau terik bat sedang kijingile akai na do arpuai hadu arpusan terik KYLLALYNKOT arjar arpusan. Taxi.
Kaseng Federation of Khasi Jantan Garo People FKJGP North Khasi Hills District menta kasngi ka khat pratrik KYLLALYNKOT kalala ban penthamai biang ye kinogat kam na ka benta ka samoy trikam jong usnem arjar arpusan hadu usnem arjar arpopra ye kini ka jingelang pinskem ye kinong ilang bethamai ke FKJGP North Khasi Hills District lapelong haparish hall nongpo Hakini kasngi lawan ban pinskem bat penbam smai kini kinong ilang bethamai jong kaseng kat kum keriti terekam jong kaseng de kinong ilang barang ba ke FKJGP kiba kentop yu president uba dandi si kongsit ubala shimru ya kabenta kum kongsan ha ka jingedon lang general secretary kaseng kemi uba Aldi Newton Lingdo lembat kiwe kinong ilang kaseng kemi Kita kinong ilang bethamai ke FKJGP North Khasi Hills District Unit Kikentop yu President Balajit, yu ba Luister Lingdo, Senior Vice President Lumlang Maunai, Vice President Shanlang Dingdo, General Secretary Ricky Majau, Assistant Secretary Artisan Kongsted, Chief Organizing Secretary Khubor Lang Suting, Lembat Kiwe. Bat nakaliang kaseng kalapan ko buram ru ikinongilam kibarim bat kibalasyong thad na kaseng. Kadang sahur na pilih dekat yang kami office mereka menjadi sektor orang servis. Dan mereka sekarang dalam bentuk di dalam dunia kita kuwe hidup dan rekor. Yang orang yang berpendapat kalau tahu pesan dan berdalam yo ia office mereka jangan sektor di dalam servis. Dengan seorang akan rekor kumpulan yang Bagi benar kecil kuih kum juga jangan seng, apa orang kasih Pada umur kita yang isi juga orang kasih Dewan kita yang jadi bisa jadi bukan benar apa orang buat apa orang kasih North Khasi Hills District. Dan kami siap di sekolah bersisha. Dan kami siap di periode mulai. Nikular, banyak siam, banyak hok negeri, yang jatuh krem, banyak lagi korokoi. Warna pak Khubor, kijingnya, bagi tujuh baru. FKJGP North Khasi Hills District. Dan komisi dari sekolah bersisha. Kami siap di periode mulai Nikular banyak siam banyak hok yang kami yang jatuh krem, bagi lagi korokoi. Warna pak Khubor kijingnya, bagi tujuh baru. Kali senam upasan pulai bagi lakacong tak Jylla ini kapang insas ki hak aku terek untuk KYLLALYNKOT hari kamu sosi lagi pagi lagi ya ke juna jom itu berjatuh dia kalau kayak kamu sosi hang nak kalian dapat saya mijusyuk bagi kamera menjogi bagi pagi bagi kita kahok bagi pardok persna menjogi Nek para nasional dengan Jylla ini beliau kampung yang pakai banyak ini. Henry kampinangnya kumpinongela minang binti ba kumpijala minang menunjuk sakman apa di kalian pakai NEHU di kalian pakai Henry ngi ba kisnam kembali ngakan ma ausnam kaklai spa Kendai kusan, kendai kurip, kendai kunyo, kendai prak terter. Ngijutip ba ka Shillong, neka Meghalaya, kali kuway na Shillong House. Moro, Samla kuway joni Thailand lamini joni. Ijoni kamno kan kring manwan. Siya kali ka Jylla kali hawani bakal ko politik. Jadi ko mga pagkita ay ibang sorga asam. Kalham ya saman banyak Jylla. Maka maksudnya kadang kalian kapan kiaru, nak kalian kepasang minam bangunan yang surprise recent inspection, apa civil hospital Shillong berikan nombor, kalau maksudnya datang ke tangga MRI, X-ray badan kam nam tak nombor mana, mentalas pembahasan nam tam
kalau non operasional khasinews. Jadi saya ingin kai kita perdok pasal berjaya ni jadi kamdam yang itu kibawan nak longi kabakam baduna kayo kot. Te yanung insania penbiang yang jual kam di perdok pasal berjaya kamdam kawan na kalongi kabaduna. Te kata kadang kamrang berjaya kemilkat ke FPSP balong kita nongele ban penyo ya kahap jong ki pardok pasna ke jongi kahap jong nok song jongi ke jala ke jongi habane bakalian ka puri puti pat hagade bakalian ka kya namar ba to bakalang benda ka kya apa Meghalaya banyo ya kya le tagi brio buat na kalong yeng bobet kopiak le bakam ruspa hele duk so asuki no yang usaru, berkunjung hiru, yang kapuli putih, bonsin, kasorka, kakamsnai, polisi berduli, namta barak di Samla puli, hinyo, yang kahok kejongki, berpuli, hati ini di sekolah, yang hati ini di universiti berbiar, berkenyo lah yang kahok, kemudian tegi beriu, buat kilongi, buat na beruspa. Amne pengajar kami pengadam pengadam marwara present apa dai kejatuh dia kejongi bayo benan bayo kan beduna ke kan rei kum kahap long beriu man beriu ngiran kam menyo alam kumju dekat kamram kami nak ada kaseng bangin tray porba bangin penso ke sorka bala sorka kami siap ini dinoa kami kedek kamram ke FPSP bangin ni surok batlong belakre ikhat ke FPSP. Nama kejingdan nampak FSP ambil dan panang bahawa sistem lalu berkat terseng belum ban dan tangan pergi dekat banyak yang postage banyak balik sistem kita ban pergi ada dekat FSP lalu kedua bangunan semua kita lagi dia bersim kabur di Thailand kalau lain dong tak semua dari kejingdan itu dia posting FSP kalau bah harus Khubor bakari bakajak dia bakhat bakadawai itu misman long belakre wal ada mendai mencong jing bendi mengenal lagi di long belakre kata apa kenduri kat FPSP panen isman to long ini kita isti long ini kita di nongeda namda kali berjalan rio bahasa sisi niru akwa bagi kat FPSP ibadan hal personal hakali Kashi parlok kelepen hak perdana ya ke open to all knockout football tournament Hagashnong siat he minta kesengi ke kat pratrik KYLLALYNKOT arjar arkusa. Hagani kesengi lawan ban penhak perdadu ba edi kharbaniu belong kum ukongsan hagani kesengi. Haga jingidon lang usketri shnong uba donbor marbanyang kum usembut kongsan ringkat bat kiwe kiri orang ba. Hagani kesengi ki belapoi syaka final kilong kesat Lingdo FC persya ya ke MKFC. Kejingile akai kini kesengi kelalong kebayakat ha kebelarai ban penyelek no da ke penalty shootout. Ya ke nam ladu layora da ke saat Lingdo FC da ke berpenlim no ya ke MKFC da san lasa. Ke saat Lingdo FC kum kaladu kalayora ya ke song pisa ke balai pau hajar tingka harengkat ke trofi. Bat ke MKFC ke bawan baar kalayora ya ke song pisa ke bakatsan hajar tingka rengkat ke trofi. Hakane kamadan jong kane kadong umsen jong kaso Shillong sa Lingdo hakane kapor ai kuble chairman bapanya hakane ka jingalang kabalong ka final tournament football hakane hapo kadong
Sen hakane kamadan jongi posat lengdo te jo kapor na ai kublei ya iwe na Samla rangba ibang iju itu bah bade do jo kapor na so kumpara ye ba ita ide ba edi karbani ine ide ba song basa ate lum nongrem lai tu ba te nakaliang kaslong ni pedang ni ba karbani hakane kapor kabamenta te nakaliang kaslong nga yang hangne namar ba irang ba snong in la ban poi ban dor kata hakane kapor kabamenta namar ba nakidaw ki bamla kyer ga pun ya te na la palai por ban dor kat lang bat pri hakane kapor kabamenta te kumjuru ya ki para rangba jong kaslong ki bedon hangne ba Ukro lam salan ki pariat uwe ni kiriu Tremont ngobha ubadon bentaru ban lam kmat e kaseng kinong tre master role kaseng kinong shet jasngi ki school badru unong yalam kaseng khot ya kawa mentru ha ka khat nyau trik mentau benai ula pen bana pai ba ula rai ban ya khun ya ka election MDC sya ka JHADC na Jowai North constituency mentau snap ya kini ke election ula rai ban ya khun kumukar tong shimet hadin ka jing ai jingmut jengki kat tu kat ningut kiri orang pa. Bat kadau bu mi syakmat ban yakun kedai namar ba ke JHADC ke don kam ban chnabon ki an na kabenta ke jing mentoi ki pai pa. Gani ka bor yang gani step nga ko beteme di pida nga pri okro lam slan ki pariat kon yang ka bai pho pariat wa upa chempang chalam ki wada khlad ndo wadang khiani tada mani wa sa khna sa khutlu ta chongsa a da khaya nga ni ya musiang ko wakti bikan ni to ka tumpang dorbar chno namano uwi na ki kam ki wada yakra hayato wa kamon u yarap kaliang ya chan kaliang prabru yang i kamtam hayato openne pensa ya iwan iwa penimi i ki beru ki kam ki wada kre iyonga hakini ki spausnem goda deb nalaluti ayato wa ki kam katega wa yoi moto wa kayarap kaliang chan kaliang prabru hagaluti walai kan ni chema bon gi la ki wa yatko hayato wa ki an ki wa ka sarkar India deb ego kateto ko Khubor i ki jajbru ki amhani hajantia kateto ka an 6 schedule te kita ogani ka 6 schedule chami wato wa ka bor ka an man ko khlan ba ko da temet skedi i yo yada openne pan ba ya kariti ko dostor ni tewan yo penne yo pen scam ye mantri tri muluk i haka khandao ko chiap kilom kiwa naitewan lang bagni ka an schedule de ladi i wa u tip i khi u kamai wo yadai i na ki wan yong ki tigi he pai ne ki Khuborjylla ki mender naloriten la emi ga hok wo imi kam ki tri mulo hayato wa unang roy nang pari hakiliang wanang ta halor gani ki an ki wa am ka sikshediu i le yata khoi hagi wabon ki liang khamtam i hedi hajaintia iwa chami wata wa ritik dostur gyong i hadon ne gasngi na lor wa am ga JHDC kan council ko khodi ki an ki wa yadai hadon ne gasngi bu am ka wit ka an ko ong wata wa une sai na do gariti ko dostor gyong i ki kurgi jat gyong i nei ten ka khi ka kamai ka wadami ki sngi dami ki banai chami wata wa kita ki Khuborjylla ki vitawan ki jajbru dangyo ki uchim upala ya ka khi ka wa i kam ki tri malok dem hok i dayi kure ye ni waro daman lailani ti manilong Badda ki tu ki Khubor ngila poi shika bakut tar hadu pengde shem yang kuble shibot